uyeza. Torture usho kanjalo khona manje ngo-6 athi bekafastile ivoice isho kanjalo. So ufonile inamba yami wabhala i-SMS then ngamfonela. After Enigma uTorture uyeza. Ngithi manje ubani uTorture? Athi Antichrist. Yes. Oh my God. Amen bazalwane. Manje lalelani ke. Ekuseni mangivuka today angithi sifunda ama-WhatsApp ngoba abazalwane bakhuluma basithumela ama-WhatsApp. So mangiphela ubuthongo ngiyafunda ke. Kunama-WhatsApp andlula 953. So ke kunale mangithi ngiyayifunda. Ithi ke indaba yalapha. Uthi brother Enigma ngishiye umntwana kulisimoto. Uthi ushiye umntwana ana 4 years. Uthi ngishiye umntwana nomama wami. Lo mntwana lo akaguli brother. So uthi makabuya ngabo 2 uthola ukuthi umntwana ufile. Athi uwile estupini so ufile. Nini izolo. So mina ungitshela today angithi ngithole message ekuseni. So ngiyamfonela ngabo 5 ngithi kwenzakalani? Athi brother umntwana uwile estupini then ufile. Ngithi ukuphi? Athi nawu ngasendlini. Ngithi ubani igama lakhe? Athi Nqobile. So masibhale namehlo ke. Lalela mazalwane, umntwana ufile usabekiwe ngasendlini ukhona khona manje. Ufe izolo. Ubaba wakhe akakhulu ukuthi ufile because I have spoken ukuthi umuntu makafile uma ungakhulu ukuthi ufile mbekeni nithandaze. Let us close our eyes. Dear Holy Spirit, what about Nqobile, Lord Jesus? What about Nqobile? Grace and mercy. Grace and mercy. Grace and mercy. Nqobile! Vuka in the name of Jesus. Nqobile! Vuka in the name of Jesus. In the name of Jesus. Grace and mercy. 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 Nqobile! Vuka in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Holy Spirit, what about Nqobile? Grace and mercy. Grace and mercy. Grace and mercy. Nqobile! Vuka in the name of Jesus. Lord, you are holy than me. Lord, you are with me. Yes, you are holy than I. That's why we worship you. Amen. Amen, bazalwane. Amen, bazalwane. My name is Enigma. Mrena Jesu umfile Revelation isambulo. Makangithuma 2018 December uche I am Jesus the Son of God. Go and warn my children. Go and warn my children. Go and warn my children. Makacela kusho kanjalo inyembezi zaphuma kuye. Makathi go and warn my children. Wathi ke uJesu ubatshele ukuthi isikhathi siphelile bazosala. Ukhuluma ngabazalwane akakhulumi ngabantu abangasindiswanga. Ngizwa kahle bazalwane? And then it was 2018 bengihlezi ngasendlini ngifunda iBible, the book of Revelation, the last book. Then ke makavela phambi kwami wavela nje ngihlezi njengiyi-1 wavela. Makavela wathi be still, I am Jesus the Son of God.
makakhuluma azange iphakame esitulweni bengihlezi still because makafika akhuluma nomuntu umzimba wakho uma still ngoba ukhuluma nomuntu lo ungaphakathi. Amen bazalwane. Wathi ke I am Jesus the Son of God. Ngizokubonisa ukuthi kwenzakalala emabandleni la emhlabeni. Amen ke. Wathi abantwana bami abaningi bathi mabasuka emhlabeni baya ezulwini. Bathi ngifuna ukukubonisa ukuthi yini ebavimbayo ukuthi bangayi ezulwini. Amen bazalwane. Wathi anything engizokubonisa yona mangihamba wena ubhale phansi ukuthi ungakhohlwa lento engizokubonisa yona. That's why since ngibhala kule ncwadi le 2018 it is the same yiyo le ngibhale ku angayithayipanga ngibhale ngepen angayitshintshanga njalo. Wathi ke uJesu makamile phambi kwami waphakamisa izandla bengihlezi esitulweni yena uma la ngapha ibonda uvele nje wabakhona ngasendlini. So la ebondeni ukhuluma nami la ebondeni uthi nje ngesandla makathi ngesandla iTV iphuma la esandleni iya ebondeni ibonda lonke kwaba iscreen. Amen bazalwane. Athi ngizokubonisa ukuthi yini enza ukuthi abazalwane basale bangangeni izulu and bathi bafuna ukuya kuphi kodwa bazosala then wasibonisa ukuthi bazosalisa yini. Maka ngibonisa ngibone abantu ngasesontweni ngoba ngibonile it was black and white people, black and white balokhu baya worship baphakamisa izandla. Angithi wabona abazalwane baya worship ngasesontweni baya lena nalena baphakamisa izandla. So nalabo bebaphakamisa izandla balokhu baya lena le. So mabaphakamisa izandla mabathi you are holy izandla mazithi you are holy mazithi angithi bathi mamathi iketani yathi ispeed yaba Lord yaba iketani makathi izandla iketani yasuka labantu abayiboni le ketani le. So uJesu ubonisa mina angithi ukuthi ngizokubonisa ukuthi yini ebavimba ukuthi bangangeni. So bona balokhu baya worship izandla masihlangana kuba neketani ngespeed bazalwane mabasusa izandla iketani yasuka. Then ke uJesu athi uyibonile iketani le it's a spiritual chain. Spiritual chain. That's why bangayiboni. Athi le ketani le ibopha only abomama abaza esontweni bangafakanga ini bangafakanga basawala who are not covering their heads. Iketani le athi ibopha bona uSathane ubamakile athi laba abami kodwa they are in the church but uSathane uthini abakhe because baza esontweni bangavalanga inwele but it is written in the book of Corinthians ukuthi abomama bathwale yes. Then ke uJesu athi ke ibophe labo mama labo uthi abomama namantombazana uthi young girls, women and little girls, yes, everyone who is a female abase esontweni bangathwalanga. Athi uSathane ubamakile athi laba abakhe nangizwa bazalwane. Then ke wasibonisa futhi nabobhuti balokhu baya le nale athi laba yilaba abaza esontweni bafake ini iskipa esiphelela la. Athi sibatshele ukuthi abobaba mabaza esontweni bawugqoke into evala isandla akafuni ukubona inyama yakho because yena he is holy, so we need to be like him. Wathi abobaba bangayi esontweni bafake iskipa sebhola whether it's a Pirates or what. Athi akafuni ukubona into yebhola ngasesontweni la ngasendlini yakhe. T-shirts zesoka ngithi nangizobazalwana. Amen. Wathi ke futhi iketani le ibopha abomama abarelaxe inwele. Wakhuluma wathi relax, wathi perm, wathi afro blow. Usikhulumile sinjalo. Athi abomama abatshintshe inwele leso abanike zona. Ningizwa kahle bazalwane? Ngibhalile la. Athi tshela amantombazana amancane akhulayo ukuthi I hate artificial hair and extensions. Ningizwa kahle bazalwane? Athi udale umuntu wamnikeza inwele zakhe. Athi unikeza abantu bamhlophe inwele zabo, amandiya, nama-Arab, nama-French and black people usho kanjalo. Athi unikeze umuntu nomuntu every nation inwele zabo ningachintshi inwele zenu.
athi sitshela amantombazana akhula ukuthi yena he hate artificial hair and extensions. Wathi kimi utshele abomama bonke ukuthi I hate G-strings. Ngizwa kahle bazana? G-strings. Ngibhalile la. Uthi I hate G-strings, athi eyelashes, athi makeup, athi eyebrow pencil, athi braiding, athi bondings. Nangizwa bazana? Usikhulumile then ngizibhalile la athi sitshela abomama ukuthi akafuni lezi zinto. Wathi futhi sitshele everybody ukuthi akafuni gold teeth. Bengifaka ama false teeth. Akafuni false teeth. Athi akafuni jewelry. Ningizwa kahle kubazona? Athi akafuni nabantu abatshintsha skin color. Ngoba udala abantu anybody kwabanikeza everybody ikhala yakhe. So kunabantu abatshintsha ikhala zabo. Athi sibatshele so ngizibhale zonke la. Amen ngebazona? Yes. Athi sitshele abomama bonke ukuthi ubani athi babhoboze indlebe zabo. Athi yena makadala umuntu umboboze la abe nembobo la nala. Uthi sibatshele athi ubani ababhoboze la. Athi if bekafuna ukuthi nifaka amacici benizozalwa linembobo la. Athi that would be a sign ukuthi nifuna ukuthi nifake ini amacici. Ningizwa kahle bazalwane? And then ke wasibonisa futhi on the screen athi sitshela abantu ngasesontweni ningaculi hip hop ngale ama keyboard instrument. Abantu abakhalisa bangakhalisi hip hop, bangakhalisi igospel nge-rhythm yama rasta. Do you understand that? Athi sinibuze ukuthi na uke wabona ingilozi licula i-rap music na? Rap music, hip hop. So wathi ke sebatshela abacula esontweni ukuthi bangaculi igospel, bangashayi igospel music nge-instrument yama rasta and hip hop. Ningizwa kahle bazalwane? Athi sinitshele he is so holy. So lapha ke kule screen des wasibonisa ke labantu labo then ke yasuka le picture le lapho on the screen wambonisa enye futhi. Wasibonisa uJesu athi sitshela abantu abashadile. Abantu abashadile. Ngizwa kahle bazalwane? Wasibonisa ukuthi abantu mabashadile ukuthi bafuna ukuthi baphile kanjani. Wathi futhi uJesu abantu mabashadile uma ubaba akhiphe inkomo half angaqedanga ukulobola. Athi ubaba lo wafa angaqedanga ukulobola. Makabeka isikhathi ukuthi uzoqedela ukubhatala ngoDecember. iDecember yadlula, wandlula na next December wafa angeke angene ezulwini ngoba abazali balosisi bebalinde imali ngale date ayibeke ngayo and yena akafikanga ngale date leyo. This means uthe uzafika ngoDecember ukhiphe 5,000 what 5,000 years ngoDecember. December unemali awuyileti. Yathi January, yathi December futhi and umntwana lo wabantu umzalisa abantwana. Wafa wena sisi ubhuti angaqedanga. Sisi awungeni nawe bhuti awungeni. uJesu athi benifeva. Ngizwa kahle ke bazalwane? Wathi ke uJesu sitshela abantu abashadile ukuthi nikhiphe iring yomshado akusihuye athi nifake iring. Athi akayifuni iring yomshado. Athi sitshela abafundisi mabashadisa abantu ukuthi bathandazele abantu abayi-2 abashada bangathandazeli iring. Then washo uJesu athi iring every jewelry. Athi sifunde Exodus 33, Exodus 34. La atshela abantwana baka-Israyeli la kathi athume uMoses aye kuphi entabeni ayolanda 10 commandment. Athi ngalesikhathi uMoses aya phansi nge-10 commandment abantwana baka-Israyeli bebanikeze uAaron every jewelry. Jewelry konke Aaron wawabasa lapha emlilweni wenza inkomo. So uJesu athi sinitshele ukuthi lento le since ikwatisa uNkulunkulu ngalesikhathi leso until today akafuni ijewelry. Ingizwa kahle ke bazalwane? Athi abafundisi bathandazele abantu abashadayo bangathandazeli ijewelry, akabusisi ijewelry. Niyangizwa ke? Amen. Yes. Ngoba ngizondlula sindlule. Wathi sitshela abantu abasha boyfriend and girlfriends ukuthi ngasesontweni kaNkulunkulu kungabi ne boyfriend and girlfriend because athi abantu abayi-2 abashadile kahle married couples athi ezulwini kubhaliwe ukuthi bashadile abantu labo.
So athi ebusuku uma ubaba lo alala nomama lo abanaqala bayenza into yomshado edalwe uNkulunkulu. But athi boyfriend and girlfriend mabalalana ebusuku bayafeba and bafeba ngaye ngoba basindisiwe labantu laba so yena ungaphakathi kubo. So athi ngesikhathi balalana ngaye. I don't know ngoba manje ngumsuthu akithi bike handle. uJesu uyilo. All right, I think it now brother usindisile uJesu wangena enhlizweni yakhe ukuphila ngaphakathi. Nalo sister usindisile uJesu ukuphila ngaphakathi. uJesu athi uma balalana bangashatanga athi bayafeba and bafeba ngaye. Njengoba bafeba kanje basebenzisa naye because ungaphakathi kubo. Athi sibatshele ukuthi abantu abayichuma bashadile ngalesikhathi balalana bayenze into right umshado athi yena uyaphuma kubo ubanikeze ichance ukuthi bayenze lento le ngoba bavumelwe umshado ukuthi bayenze kanjani. Athi kodwa laba abangashatanga akunanto ebavumela ukuthi balalane so akakhona ukuphuma kubo because at once aphuma kubo bayenze lento le that means uzabe abavumela so uthi akakhona because once aphuma kulo brother nalo sister uSathane angababulala same time. So uJesu athi akakhona ukuphuma ngoba uSathane uzobabulala ebusuku. That is why kunabo sister abaningi mabaphuza utshwala nabo brother bayaqabana ebusuku ngase roomini yabo. Baye kahle eroomini ebusuku kodwa bagcine sebaqabana omunye abulala omunye. That's why uJesu uthi akakhona ukuphuma kulabantu abayichuna ngoba uSathane uzababulala. That means uthi abantu abangashatanga kodwa basindisile bangalalani ngoba balalana ngaye. Amen ke bazalwane. Wathi ke uJesu sitshele abazalwane ukuthi nibheke abantwana benu esikolweni ukuthi abangani babo abobani. Abantwana benu bangayenzi friendship na anybody. Athi kunabantwana abathunywe esikolweni bangena isikole labantwana then they become a friend of your child. Kanti uthunywe ngamabomu esikolweni lomntwana azoba umngani womntwana wakho so that azofundisa umntwana wakho or azofaka amadimoni something like that. Uthi uJesu caphelani ukuthi abantwana benu esikolweni abangani babo abobani ngoba abanye bathumelwe bazofaka email kulabantwana benu nina bazalwane. Amen ke. Ngikhuluma indaba kaNkulunkulu le anginikeze yona isambulo. Amen bazalwane. Then ke uJesu athi sibatshele ke abantu mabashadile ngoba usibonisile la athi abantu abayichuma bashadile mabaqabana bafuna ukuthi balungise indaba yabo. Athi if abalungisa indaba yabo labantu abayithiwe bashadile athi ebusuku mabalala umama lo ubheka le ubaba ubheka le because baqabene abalungisanga indaba. Athi by the time omunye abhekele omunye abhekele athi la between kune gap ngoba abafuna ukuthashana bacabena ngithi. So uthi ke njengoba bangafuna ukuthashana so ke kuzongena idemon phakathi kwabo and idemon le lizobahlaba kunento lizobahlaba ngayo. That means lo ukwatile so lo makamthasha kwamphusha akafuna ukuthi amthasha ngithi bacabena. So ke uJesu uthi njengoba bayenze igap between uSathane uyangena idemon liyangena and lingena ngani ngento ehlabayo. So uJesu athi sibatshele ukuthi bangalali bangaxolelananga labantu abayi-2 the couples because uSathane uzongena and uzobavuruva until ba divorce. Ningizwa kathi ke bazalwane athi baxolelane before bayolala. Izinto engizibhale phansi la. Then ke bazalwane kunendawo lapha uJesu asibonise yona ezihogweni. Kunendawo ebizwa izihoko and abantu bacabanga ukuthi siyadlala masibahle ukuthi izihoko zikhona. Bazalwane lalela ezihogweni uma ushona ungana usinalento ungana inyawo yes. Washona ungana nyawo lapha emhlabeni uma uqeda ukufa uzohamba endleleni eyakuphi ezihogweni uzohamba ngenyawo ezi2 kodwa emhlabeni ubunganalo inyawo ne. But mawuqeda ukufa bakunikeza inyawo ukuthi uhambe kule ndlela le eya ezihogweni and kule ndlela le uhamba ungagqokanga. Uzomangala wena ukuthi inyawo liphuma kuphi ukunikile uNkulunkulu just ukuthi uhambe kule ndlela le and indlela le izokuthuka and uhamba kule ndlela le ungagqokanga. Abantu abahamba kule ndlela abagqoki bonke kule ndlela le eya ezihogweni. Kodwa mawufika ngasezihogweni usowubele ngaphakathi emgodini
kunedimoni elizoza kube ngespeed bazokukapa ngembazo akhiphe inyawo lela usale ngenyawo eli-1 uyakukhumbuza ukuthi emhlabeni ubunenyawo eli-1. So wathi ke uJesu sitshela abazalwane ukuthi no matter unenyawo eli-1 or isandla esi-1 or ilihlo eli-1 mawuqeda ukufa wena mzalwane uzothola umzimba omuhle wena mzalwane. Kodwa lo ongasindiswanga makafa angananyawo uyophila ngasezihogweni ngenyawo eli-1. Uma unganaso ilihlo uzohlala unjalo ngasezihogweni. Nangizwa ke sibone abogogo ngasezihogweni, sabona abantu abasidudla ngendlela emangalisayo elingana umuntu usidudla ubududla obulingana nequantum itaxi. So uJesu athi ubona umuntu asidudla kanje athi labantu labemhlabeni bebasilenda obadale babe silenda. So athi bona bebaphuza amapilisi bafuna ukugena iweight. So wathi ke uJesu lapha ke ezihogweni ubanika lento lekade bayifuna bebafuna umzimba ngithi so ubanikeze umzimba 100 times. Ikhanda lomuntu but umzimba iquantum into enkulu abakhona ukuphakama. Wasibonisa abanye bawonde kakhulu. uJesu athi emhlabeni bebanonile baphuza amapilisi bafuna ukuba silenda. So ngasezihogweni uyenza ukuthi babe silenda kakhulu. Nangizwe ke bazalwane. Then ke ngasezihogweni ke uJesu wasibonisa abantwana from 4 years ukuya phezulu. Abantwana babantu bayakhala. And abazali lapha emhlabeni they know ukuthi abantwana babo bafile bababekile emathuneni bathi alale rest in peace. Ayikho lento lebazalwane rest in peace kumuntu anganayo uJesu. Kunabantwana ngasezihogweni bayasha babasha amadimoni alingana nabo amangaka ayeza abantwana babasha amadimoni ayajayiva aspine ahleke labantwana. Mawuthi ubheka lamadimoni amapopo la kade bawabhekelela eTV. Ningizwa kahle bazalwane amapopo amakhathuni lawo abantwana kade bawabhekelela amadimoni into le. That's why uJesu uthi sitshela abazalwane ukuthi ningavumeli abantwana benu badlale ama-game on the phone babhekelele futhi amapopayi on the television. Athi fundisana abantwana benu the Psalms of David. Besalime Psalms of David. Ningavumeli abantwana benu babhekele amapopo ngoba mabasha ngasezihogweni sibonile abazalwane amapopo lawa kade bawabhekelela wona ipopo le kade ayibhekelela iyeza makacha iyahleka ipopo ijayive phambi kwakhe. It's like lo mntwana uyakhala ukukhala kwakhe ingoma for this demon. Idemon liyajayiva lizwa ingoma maliqeda litshela labantwana ukuthi besidlala ngani emhlabeni isikhathi libhekelele iTV. Ngizwa kahle ke. So wena mzali usitshela ukuthi umntwana wakho ushonile una 4 years umncane usezulwini kanjani ngoba awumukisanga kuJesu. uJesu uthi lethana abantwana. So ke uma ningaletha abantwana kuJesu mabafa angeke baye kuJesu baya la basebenzele khona no matter ana 4 years or 3 years ngoba uJesu uthi abantwana bayangena ngasezihogweni as long ayazi ukukhuluma. Uma umntwana angayazi ukukhuluma akangeni ezulwini because akayazi ukukhuluma usesemncane. Kodwa lo ana 3 years umama wakhe once athi woza la wena sibanibani athi angifuni once athi akafuni uJesu uthi akana bana aba stubborn akana bantwana aba stubborn. So ke yona lento le ukuthi umama makabiza umntwana athi akafuni or umama ushaya umntwana naye wamshaya uthi mama makhe lento le ezulwini ayifuni bazalwane. uJesu akayifuni. Umntwana uyangena ezihogweni uma umama wakhe amshaya naye ajika shaya umama wakhe no matter amncane once asiphindisele ezulwini bayabhala nangasezihogweni bayabhala ukuthi lo mntwana ushaya umzwakhe kodwa umncane. Bengithi nginitsheke ukuthi ke abantwana bakhona ngasezihogweni. Then ke ningamangali bazalwane ngizathasha lapha nalapha ngithi ngoba ngithi mina ngibhale into eningi la angeke ngiyenze yonke so ngizothasha. Then ke sabonisa ngasezihogweni omunye ubaba ahlezi esitulweni. Uhlezi esitulweni lo baba lo isitulo lesi asinanto le yangasemuva headdress akekho. Uhlezi esitulweni bambophe ngamaketani la ubaba lo izandla zakhe zihlezi kanje akakhona ukumukisa izandla phansi. Nyangizwa bazalwane
vukani uJesu uyeza ngilethe isambulo. uJesu uyeza amagama wenu le funa ukuthi abhalwe lalelani ngoba uJesu uthi go and warn my children. Ubaba lo uhlezi kanje bazalwane akakhona ukuwisa izandla ngoba makahlezi kanje la imesi eminingi ebovu red and iyashisa sharp like a needle. Imesi le iminingi imeso ngeline, so once amukisa isandla phansi iyamshisa yamdabula ngoba is so thin like sharp like a needle imesi le. Then ke ushiswa yilezi zinto mawuthi uyambheka la emlomoni uvule umlomo unesort engenile sort ingene ngapha yaphuma ngapha ngasemuva. So abantu bamemeza yena naye ufuna ukumemeza but ivoice ayikhona ukuphuma ngoba ungene ini isort le ingene ngomlomo yaphuma ngapha and mayiphuma ngapha ngasemuva igobekile so ngapha ngasemuva. So uJesu umbhekile uJesu makamile angithi mina beka ngasindlini angibonisa la once akubonisa spiritually lapho nawo. So makamile uJesu ngasezihokweni uma la phezulu la hayi kakhulu kodwa la abantu bala yena ula and then ukubamba ngesandla sakhe so ukubamba ngalesandla ngoba yena ukhomba ngalesi makakhuluma nabantu ukhomba so ngalesandla se right so yena ukubamba ngesandla se left. Ubheke lo baba lo uma lokashisa umlilo wambheka uJesu wakwatha athi this is Taze Charles Russell athi it is the founder of Jehovah's Witness. Jehovah's Witness yini ngesizulu dipaki tsa Jehova. So mina ngimiyazi ubaba lo ushisa umlilo immediately angithi bekashisa umlilo immediately waba clean lo baba lo ukuthi ngimbone ukuthi emhlabeni bekanjani. Mangithi ngiyabheka ngisho ukuthi umlungu ubaba omdala intshebe yakhe imhlophe unentshebe enkulu emhlophe abelungu bakudala laba kathi bayibeka intshebe so wabona intshebe zakhe zimhlophe lana inwele azikho la lapha intshebe so ngambona uclean ngabona ngoba kumuntu so then ngespeed washisa umlilo futhi akakhona ukumemeza isort ingene ngapha bazalwane. So uJesu athi I hate him athi I hate this man ngoba utshela abantu emhlabeni ukuthi umoya engcwele akekho usho kanjalo athi utshela abantu ebandleni lakhe ukuthi izihoko azikho athi utshela abantu emhlabeni ebandleni lakhe ukuthi uNkulunkulu akanandodana akuna Jesu uNkulunkulu akanandodana he is God, he is one, he is God, he is the Father. uNkulunkulu akana Jesu. So uJesu athi I hate him. Immediately uJesu bazalwane makajika abheka le akahambi njengathi le 1 2 1 2 wahamba kodwa engathi ugibele ilift. So kuthiwa umoya engcwele lento le ayigibela it's like a cloud yamafa into emhlophe ubeke inyawo kodwa uyahamba ngespeed uyala afuna ukubonisa something makafika lapho ukubonisa omunye futhi ubaba afike uJesu ambheke lo baba lo ulapha phansi uchisa umlilo. uJesu ambheke akhala uJesu makaqede athi this is Allah. Ubani bazalwane? uAllah wama-Muslim. uJesu athi this is Allah. Immediately uJesu makathi this is Allah makamkhomba ngomuntu angithi bekakhala. uJesu makamkhomba ngomuntu akasakhala ukhona ukukhuluma because uJesu umkhombe ngomuntu. Makamkhomba ngomuntu uba nepower yokuthi akukhulume. uJesu makasusa umuntu uyakhala abakhona ukukhuluma but makamkhomba uyakhuluma. uJesu makamkhomba ngomuntu wakhuluma lo baba lo athi kuJesu ngiyaxolisa but ukhuluma in English ngiyaxolisa bengingayazi ukuthi uNkulunkulu ngizwa kathi bazalwane. So ngalesikhathi alokukhuluma uJesu akanasikhathi sakhe bazalwane uthi uyaxolisa ucela ukuthi uJesu amkhiphe. uJesu akanasikhathi sakhe wambheka uJesu athi utshela abantu ebandleni lakhe ukuthi indoda eyi-1 ingashada abafazi abayi-2 or 3. uJesu ukhuluma ngayo utshela mina ukuthi lo bekadlala ngabantu ebandleni athi uma umuntu noma ungabulala umuntu akusinkinga. Bekathi uJesu uthi bekatshela abantu kanjalo ama-Muslim athi ubatshela ukuthi noma angashada abafazi abayi-4 or 5 it's not a sin. So uJesu athi ulahla abantu makaqeda uJesu immediately angiyazi ukuthi ujike kanjani ukhomba omunye futhi
mawuthi uyabheka akusiloyo umunye. So uJesu athi this one is Muhammad. Bazalwane, angithi niyamazi uAllah. Ama-Muslim akhonza ba-worship yini? Allah. So uJesu makathi ukhomba omunye athi this is Muhammad. Makathi this is Muhammad, amadimoni agijima afika ambamba kabi nje. Bambamba kabi, babamba lo. Bambamba kabi, bamphakamise ngesandla esikwala, bamphakamise kakhulu ukuthi uJesu ambone kahle. Amadimoni bazalwane ingathi abantu beplastic, ingathi yidlaba, ingathi ba-control ikhompyutha, ingathi abana nto la ngiyazi. Bambambe, bamphakamise ukuthi uJesu ambheke. uJesu akanandaba namadimoni, utshela mina ukuthi lo uyenzeni. So lo ubathi uMuhammad, uJesu makamkhomba naye ukhona ukukhuluma. Athi mina ngilahlwe ulo uMuhammad, athi ngilahlwe Allah. Besicabanga ukuthi Allah uNkulunkulu. Angithi wabo uMuhammad ukhala kuAllah. Bazalwane, niyabona into enjalo. uJesu makabakhomba ukukhala kuyastopa, then bakhona ukukhuluma. So uMuhammad ukhala kuAllah, uAllah naye uyaxolisa ukuthi bekangazi ukuthi uJesu uNkulunkulu. Ngizwa kahle ke. So mama lokho bakhala uJesu akanandaba na ukutshela ukuthi lo uyenzile uyenzani, then ke bekakubonisa ukuthi uMuhammad. And ngalesikhathi akubonisa yena umlilo uyastopa kuye abe clean. Makaba clean kuvela iduku lezi ebazibopha ngazo abobaba bama-Muslim. Iyavela ukuthi uJesu ufuna ukubonisa ukuthi ngempela lo muntu bekuyi-Muslim, so that ubone uzokhona ukutshela ama-Muslim amanye. Amen ke bazalwane. And then ke sabonisa futhi ngasezihokweni abo-sister, ithi ngithi abafazi balele phansi, black and white. Abagqokanga balele phansi, balele kanje bavulile. So babophiwe njengoba balele phansi babheke phezulu. Omunye nomunye ubophiwe kunensimbi ezincane, uboshiwe izandla inyawo zivulile. So balela, ngiyazi ukuthi baphelela kuphi. Phansi la kuhamba inyoka ezenziwe ngensimbi. Inyoka lezi zingena ngaphansi kulabo mama, kulabo sisi. Yangena inyoka eyenziwe ngani? Ngensimbi, something like a razor, ama-razor la khona. Yeah, inyoka kodwa yenziwe ngensimbi. Zifika zingena kulabo mama, zingena naphakathi. Uyabona mayahamba la ukuthi ihamba fast, akuna into estopayo. La umuntu lo azodabuka khona, adabulwa umlilo, iphuma lapha inyoka le. Ezinye ziphuma ngomlomo, and mayiphuma ngomlomo iphuma namathumbo. Angithi yi-race ikhathi amathumbo wakhe. So mayiphuma kabuhlungu. So bakhala kabuhlungu labo mama lapha, black and white, abo-sister, amantombazana amancane. uJesu athi bebathengisa ngomzimba emhlabeni. Athi bebathengisa ngomzimba emhlabeni. Then ke basibonisa abanye futhi babekwe phezulu kwamatafula ayenze amatafula la abasebenzisa emshadweni. Amatafula like this ayenze ngezenke la anamanyawo. Amatafula amaningi kubekwe abantu, omunye nomunye usisi ubheke phezulu, omunye nomunye unesisu esingaka, isisu singaka, babheke phezulu. Amadimoni athi zala lo mntwana lo. Omunye nomunye unesisu esingaka. Amadimoni athi zala lo mntwana, khipha lo mntwana lo. So ingathi bafuna like push esibhedlela ngithi bathi ba push. So amadimoni athi zala lo mntwana lo. So umntwana akakhona ukuphuma. uJesu uthi kimi amadimoni badlala ngaye.